120. 122. Last page is 119. Ay, 122 na. oh, 122. Kasulat ko yan. Maya Payabak po. Maya Payabak po kay katamungan, kaniting banal a kapag masusyan, yabiatala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring Sardas and Luz Medina and family, Lori Jimenez and family, Amelia Julian and family, Cecil Bernas and family, Feli Ebreo and family, Wilma Hirao and family, Elizabeth Malong and family, Frank and May Valdez, Pete and Mila Bukad, Julie Fel Villanueva, Zet Bautista, Annie Mamangob, Jennifer Tolosa. Para King Aldo ng Kebaytan ng Nicknick Garcia. Para King Special Intenciones dari Fernando Baluyot Jr. and family, Mary Manet Pineda, Familia Paldeng, Joselito Garcia, Jose Miguel Dizon. Para King Malagwang Kapaldanan at Kaligtasan dari Gloria Cese, Mario Pasion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Walter and Irene Otencio, Kiona Mireya Balbido, at ding sablang kapatagtang masakit. Para King Pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, King Pamilya ng Ani Razon, Pamilya ng Antonio and Josefina Guevara. At para King Alang-anggang Kapaynawan, daring kapatagtamong Mayango na Biyoy, Mayango na Bie, di Cesar David, Manuel Teresita Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Corazon Rivera, General Amado de Mata, Merla Mangalos, Ricardo Cabalia, Anicia Chodin, Architect Joel David, Dr. Vicente Gonzalo, Edward Eusebio, Rodolfo Toledano, Siriaco Toledano, Nelson Rodrigo Benitez, Jose Perla Trina Yazon, Luna Arlene Piezas, Rosario Pasya, Pomposo Jr. and Irma Tolosa, Lourdes Paras, Leonor, Jose, Cristina, Nelson, Ruben, Leonila, Salvador, Milagros, Mark Kevin, Joaquin, at ding sablang kaladwa, King Purgatorio, at detang ala ng makaganakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kikatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatagtamong miyapektuan kaniting coronavirus. At para mo naman, king kapayapan daring kaladwa, daring kapatagtamong mituran, kaniting pandemya, at para king kaligtasan, daring kikatamong ganaganang frontliners. Siklaud tapong ini para king panalangin, king laban king COVID-19. Ilagyuningig pa ang poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakadulu, ampon mapagmalasakit ay igpami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye.
Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kakamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatchat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon, tahira na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon. Kinlagyuning ikpa, ang po ng anak, ang po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Kinglagyo na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo ng Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaan timorin. At yuta ng eniking, kalabi ng atlong Domingo, ning karaniwan na panahon. Si siyentala rin kaya katamong kasalanan, matang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko, Ang Diyos sa may payang tutu. at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipaniga po ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sa king Bie Alananga. Amen. Kaluluwan mo kami, Ginoo, pakalulu, Kristo, pakalulu, Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abaanwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Kapayapan, garing tao, kaluguran, pupurian, nakaparangalan, nakapaligayan, dakat sa samban, pupurian, dakapaligayan, dakat sa samban, kapayapan, karing taong, kaluguran, pupurian, parangalan, paligayan, dakat sa samban, pupurian, parangalan, paligayan, dakat sa samban, yaking Diyos, ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, king matas abaanwa. Ligayaking Diyos, gayaking Diyos, king matas sa ban. Manalangin tamo, o masikanan at maganakang igpa, kang Esus ay anak mo, bilalag mo kaya kami, nung makananong ing lugod metong yang kalam, mamaus kaya kami,
Ibye, ing sarili mi, alang pamag-alinlangan. Pag nasan ming maging alagad na, niya nga ening manalangin, ibuklat mo ring kekeng balugbog, king kayangawos. Itagulaling mo kami kambening makabuklat ming gamat at puso. Ban, tuki kami kaya, kekaban ning dalan. King tapat at masayang pamanyuyu, keka at karingaliwa. Itiyaduan mi, kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemot ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king mumunarang libro ding ari. Ingino nga nakang Elias. Lanyan miya naman laro i Eliseo ay anak ng Safat ni Abel Mehola. Anting propetang kalilimo. Me koya Elias at kaybat ikit ni Eliseo ing anak ng Safat. Sasarulya, king marangle. Labilang adwang paris baka ring makauna keya, ating kalabing adwang paris, ya ing sasarul. Dinala niya siping na Elias at siklob niya kang Eliseo ing balabal na. Likwa na laring baka na at tegal ni Elias at ngana keya. Mamun ko pa mo, kang tata ko at ima ko, at kaybat tuki na ako keka. Pekibat ng Elias, sige muli na ka pa, problema ito kanako. Inya beli ka na lang Eliseo ring baka na, at peteno ring kaparis abaka. Linuto na ing karni, at gewa na lang panangab ding paud. Pemye na yung karni ka ring tao at penganday ti. Kay bat na nita, likwa na lang at tinuki kang Elias bilang kasawop na. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, ika Ginoo, ing bukod kong mana. Ulitan tayo po. Ika Ginoo, ing bukod kong mana. O Diyos ko, ingatan mo ko. Uling kaya ka magsantong. King Diyos ka kong sabian. Ika ing kakong bukod Panginuan. Na numang mayap, ingatyo ka ko. Pigkalugmo ka na ko. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan. Ika Ginoo, ing bukod kong mana. Ing Ginoo kakuyang purian, uling kako, babiyang mayap akausukan. Kakong kaisipan, kiyayang tatayran, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan ning Ginoo, uling parati yang atyo, king siping ko, matatag ko, at mauugon. Ika Ginoo, ing bukod kong mana. Inya ing puso ko masayaya, at matulaya ing kakong kaladwa, pati pa mi kakatawan ko, panatagya. Emo'y paintulot ing miras ko, king kari nanding mete, ni emo'y paintulot king dingke kang kakaluguran, dungdungan de ing kutkutan. Ika Ginoo, ing bukod kong mana. Ing dalan a painturo king bie, kaku papakit mi. Siping mo, at yutulang alang kapante. Ing sawop mo, magdalang tulang alang kapupusan. Ika Ginoo, ing bukod kong mana.
Pamamasang king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. Inyang ni Kristo, gawa na katamong malaya, burina ing manatili tamong malaya. Uli nito, manatili ko sanang anting taong timawa, at eyo na ipaintulot, ing mayaripan ko pang pasibayo. Kapatad ko, anti mo ing baluyo na, king katimawan, karin ko may ngayawos. Dapot eyo gagawan sangkan, iting katimawan, ban pasakop kayo, king agyag ning laman. Bagkus, pakikwanan yung ing lugod, yang mutos ke kayo, king pamisusuywan yu. Pablasang ing kabilugan na batas, mumuliya, king metong mong kautusan. Luguran niya ing kalupa yung tao, anti ing sarili yu. Dapot nung mengan kayo, karing animal, mi papanasakit at mi papanyira, mingat kayo, magkang ing mabilog a komunidad, yang lubos yung siran. Paintulot yung linawan ko, ing buri kong sabihan. Nung ing tukyan yu, yapin ing banal na espiritu, mirayo kayo, king nanu pamang panganib. Munyedalan, king agyag ning kekong laman. Uling ing agyag ning laman, makakontra king espiritu. At ing buri ning espiritu, makakontra king agyag ning laman. Pauli napin, ning may gitdang pamilaban ding adwa. Inya maralas, eyu atutuparan, ing mayap yung kapagnasan. Nung ing espiritu, yaing kekong tukyan, ala na kayo king lalam, ning upaya ning batas. King amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talagat tapungin iban parangalan ng maya pabalita. Kitangan po, aw sanda kong kakalukuran nga na ning Ginoo. Uling sablang dimdam ko kangigpa ko, papabalo ko kay kayo. Ing ginumanatili kaya kayo, At keka ang timurin, pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka ogin. Inyang malapit na ingaldo ning pamanukyat na banwa, inari ng Jesus king Lubna, ing marapya king Jerusalem. Pepadalayang tubo da makauna kaya, at deti mintala king metong abaryo ning Samaria, at si Jara ing sabla para kaya. Dapot ding tao karin, tinggap, uling apansinan da papuntaya king Jerusalem. Inyang ikit dari Santiago at Juan ay alagad na sinabi ra kang Jesus, Ginoo, buri mong patipa kaming api ibat banwa, bantampusan la dete. Belik da na lang Jesus at si Biana nala
At kaybat, sinulong laking aliwang baryo. Kabang lalakad laking dalan, ing metong alalaki nga nang sinabi kang Jesus, ako tukyan da ka, no ka rin ka man munta. Dapot pekibat ng Jesus kaya, di nga sunggubat atin lang lungga, ing ayop atin yang sale, dapot ing anak ning tao, alayang pag-ulunan man, banpay nawa. Sinabi na pa ning metong kang Jesus, sinabi ng Jesus king metong tuki ka kanako. Dapot nga naning lalaki kang Jesus, tuki ko keka, dapot paboren mo ko pang ilibing ke itatang ko. Nga ng Jesus kaya paboren mong ding mete, ikut-kut do ding karelang mete, dapot ika, tuki ka at panaral mo ing pamag-ari ning Diyos. Ing metong panglalaki nga nang sinabi kang Jesus, tuki ko keka Ginoo, dapot paboren mo ko pa mong makapamun karing pamilya ko. Nga nang sinabing Jesus kaya, ing nino mang magumpisang sarol, at kaybat balabalikid yaking kagulutana, eya maging karapat dapat king kayarianan ning Diyos. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Magumpisa na po this week kanyan. Ing pamagumpisa daring kaya katang bayong halal local officials and national officials king kaya katamong bansa. Malagwang mag-umpisa, lalo na ing umpisan daring kaya katang manimuno. Masakit ing umpisan dang pamanguna, king pamanyese, king kaya katamong balen, king kaya katang bansa, karakala problema, pamanyaring pandemic, maraguling utang nga babayaran, mitas ing presyo ning gasolina, ing presyo ning sasaliwan, kay ba't mi babaya alaga ing dollar. Aliwa mo ring bayong mi boto ring magumpisa la naman ring aliwang mag-aral kayang karelang bayong academic school year. Kaya be kami naman bayong lipat na pari, karing kaya kaming pastoral assignments karing mag-umpisa mo naman. Iyabela naman rening ausandang June bride, bagong kasal, bagong pamag-umpisa king biye, tala asawa. Tungkol ya po king pamag-umpisa, ing keratang ebanghelyo kaniting 13 Domingo ning karaniwan na panahon. Tungkol ya king umpisa na ning kayang pamaglakbe, papunta king Jerusalem, ning Ginu. Balo tamo tinyang hamon, ing pamagumpisa, metong nang hamon, ayari me kaya. Ing inumpisan, ariyan ya. O yan ing hamon. Marakal kaya katamo, neng kay po tang magumpisala, ede ayari. Deng magumpisa, neng kay ang galaking umpisa. Ing pamagumpisada, neng kay, iyan naman ing kayarian. Ing umpisada maging yung first and last. Ing kutang, makanano tayang ayari. Ing nano mang kaya katang umpisan king Vietnamo. Nga nang makibat San Pablo king kaduang pamamasa, nung king Espiritu ka paggabi. Kung nung king Espiritu, nung ing Espiritu yang kaya kang tukyan, siguradong sigurado, ayari me ing kaya kang umpisan. Live by the Spirit, nga naning English translation. Ang Espiritu ang gawin mong patnubay. Namang pakibat na ning Ginu, makanano yang mayari, ing kaya katang umpisan, nga na, mati nga pataparalan, ban ayari me, ing kaya kang umpisan. Bakit masakit kaning mag-umpisa? Kalupa keng ebanghelyo. Ating kasing apat tayabala, ating apat ayaglang, ating apat apanganib. Mumunang adlang,
Mumunang adlang abala king pamamunta na king Jerusalem, nga na ning Ebanghelyo, the unwelcoming Samaritan village, the opposing people. Edo ring tanggapan, king metong nang balen ning Samaria, uling balo da papunta la king Jerusalem, lugar a magulo. So, ken kanong pamagumpisa, metong ayabala, deng lalaban, the opposing, the unwelcoming. Kadwang abala, nga nang sasabi ning Ginoo, alaya man dugong pipag-ulunan man ban painawa, higaan man ay wala, matuluyan man ay wala, pahinga man ay wala. O yaning metong ayabala king pamagumpisa. Katlong abala king pamagumpisa, o ba't masakit ing magumpisa, nga naning Ebanghelyo, ing obligasyon king pamilya. The obligation to bury ating kapata abala, hadlang, panganib, o ba't masakit ing pamagumpisa, itang daratanga na kaning pamagalinlangan, daratanga na kaning balabalikid king gulot. Yeah. Makanyan mo naman ing manenaya, king dalan ning pamagumpisada rin kaya katamong bayong elected officials. Very obvious, the unwelcoming, the opposing, deng kalaban, deng salangsang, deng manira. Kadwang abala, manenaya, karening king dalan ning pamagumpisada rin kaya katamong newly elected officers. Ang kawalan ng pahinga, definitely. Ang kawalan ng tulog. Ingobrang overtime, lalo na po ang ating kalamidad. O kaya po ang darakal na ring new cases ng COVID. Katlong abala, panganib, kingdalan ng pamagumpisa da ring newly elected. Ang tukso ng pamilya muna. Ang tukso ng pamilya muna, bago ang bayan, bago ang mamamayan, ang tukso ng nepotismo. At ingkapata abala, we all know this, ang tukso ng pagsuko. Naku, bisa na akong sumuko, bisa na akong murong, magbalik na ako kayang dati kong biye kalagayan. Aliwa mo, ding magumpisa king pamamuno, ding makaranas reti. Abalala mo naman rin, nga pata rin, iking dalan ning pamagumpisa, ning meto nga magaral. O ikaming bayong paring lipat king bayong assignment. O karing bayong talasawa. Nung kanong ating nga bala, nga na ning ginukeng ebanghelyo, ating paralan. Nung kanong ating masakit, nga na ning nga pong Ginoo, atin namang pampalakas loob. Atin niyang apat na paralan ng nga pong Ginoo, ban ayari yung umpis na ng dalan papunta Jerusalem. Nano yung paralan kareng unwelcoming. Nanong gewa na, miniwas yaking gulo, miniwas yaking pate, miniwas yaking laban, king mapaling pisasabyan. O itingikit na mo, instead of going to the Samaritan village, nga nang sasabi ng Ebanghelyo, si Biana no rin kayang alagad, isan Tiago at Iwan, magpabaldog api ibat banwaban tampusan larening unwelcoming. At nga na, sinulong la kingaliwang baryo. Nanuyaing paralan, keng walang pahinga, ing paralan na ni nga pong Ginoo. Nakaman migpaboto, bang kanta, lagu-lagu ka mo. Balo mo naman, niya magpaboto ka, obrang alang painawa ing arapan mo. Estudyante, pare, bayong kasal, nakaman migpari para luk-luk-luk-luk ka mo, o lagu-lagu. Siguradong sigurado ating makayambang maragul ay obra. Ing paralan na ni nga pong ginuking obligasyon na pamilya. We all know this. We have a mission and we have a
vocation, not just a profession. Yeah. So, eko mo metong doktor, eko mo metong engineer para king pamilya ko. Ating kong misyon, ating kong bukasyon, eko para king pamilya ko, para king kong balen ko, kareng kabalen ko. We are for the whole big Christian community. At nanuing parala na ni nga pong ginukaring balabalikid, palingon-lingon king gulot, nga na, edi, sulod mo ret ang susulod na rin kabayong gagamitan da king kalesa. Bangkanita, eka makabalikid, sulod mo ret ang susulod na rin kabayo, gagamitan da king kalesa. Eko man maili. Kidding aside, just focus nga na pinitang kasabihan. Eye on the prize, eye on the goal. Nga ng San Pablo, live by the Spirit. In Espiritu, yaching Diyosi. Yang gawang patnubay, ang mahirap, ang abala, magkakaroon ng paraan. Matatapos ang sinimulan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang may payang tutu, linalang king banwa at iyato, at kang Yeso Kristong, anak ng bugtong aginutam. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete. King katlong aldo, sino bliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalikya mo naman keti, ban mukhum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alang angga. Amen. Para lamo ring kaya kang tubod, at arapan mo ban isadyara ing kaya kang panyatang Ginong Yesus, kapamila taning pangisnawan ng kekang Espiritu, agyagan mo kami sana, ban palabungan miya ing kekang kayarian. Ngami ngening manalangin, Ginu datang na sa ing kayarian mo. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Iparalamo la, ring kaya kang tubod ning kalayan, karing kampo, ring bihag, ketiking yato, karing sukulan, karing atyu sumangid ning alambring ating suksok, inya ngaming manalangin. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Iparalamo la, ring kaya kang tubod ning lugod at lunos, karing bansang magkasakit, king danok, at kaya lanuran, karing lugal ding tutong maluka, at busal ding kalulu, at mipaimburisan. Inya ngaming manalangin. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Iparalamo la, ring kaya kang tubod ning kapayapan, karing kwartel ding sundalos, pabrika ring sandata at bodega ring balas, kuta ring rebeldi at pribadong hukbo, inya ngaming manalangin. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Ginu, paralakang tubod ning kamulog, karing eskinitang mipaimburisan, karing kwarturang malungkot ding magdilidili, karing lalam tete ring mea kalingwan, karing kaya kaming syudad,
Iniya ng aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian. Ginu, paralakang tubod ning katuliran, karing pabrikang magsamantala, karing karelang talapagobra, karing pila ring manin tunobra. Inya ng aming manalangin. Ginoo, datang na sa ing kayarian. Tanggapan na sana ning Diyosing kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family. Ating kapasalamatan dari Lori Jimenez, Amelia Julian, Cecil Bernas, Feli Ebreo, Wilma Hirao, Elizabeth Malong, Frank and May Valdez, Pete and Mila Ukad, Julie Fel Villanueva, Seth Bautista, Ann Mamangub, Ati Jennifer Tolosa, Kambeda ring karelangang pamilya. Tanggapan mo naman sana ning Diyos ang kapasalamatan ning mag-birthday Nick Garcia. Pagkalam na sa special intention dari Fernando Baluyot Jr. and family, Mary Manette Pineda, ing pamilyang Paldeng, Joselito Garcia at Jose Miguel Dizon. Pagkalam na sa kapag nasandang speedy recovery, good health and healing di Gloria Cese, Mario Pasion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Walter and Irene Autencio, at Kiona Mireya Balbido at ding sablat ng kapatadamasakit. Para king pamanantabet protection ning Banalaya, Espiritu king pamilya ng Ani Rason at king pamilya ng Antonio and Josefina Guevara. At iuli nalasana king kayarian ng maligaya ding kapatadtang mayangon na king bielalong lalo ni Cesar, Manuel Teresita and Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Corazon Rivera, Amado De Mata, Merla Mangalus, Ricardo Caballa, Anisha Teodin, Joel David, Vicente Gonzalo, Edward Eusebio, Rodolfo at Isiriaco Toledano, Nelson at Rodrigo Benitez, Jose Perla at Trina Yason, Luna at Arlene Piezas, Rosario Pasha, Pomposo Jr. and Irma Tolosa, Lourdes Paras, Leonor, Jose, Cristina, Nelson, Ruben, Leonila, Salvador, Milagros, Mark Kevin, Joaquin, at ding kaladwa, King Purgatorio, at ding kaladwa nga lang makaganaka, Karela. Panalangin tamo naman, ing kaya katamong kaligtasan ning balang metong laban king COVID, kaligtasan daring kaya katamong frontliners, laban king COVID, malagwang kapaldanan, daring kapatadtang masakit king COVID, at iuli nala naman sana king kayaryana, ding kaladwa, daring kapatadtang mete, uli na ning COVID. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang nga sa ing kayarian mo. Aduan tamong eni ing sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, ala ka man ulunan, ban ipainawa may kaya kang bunto, mo kesa na paintulutan, painawa, gisingan mo kaya kang iglesia, ing kapagnasan, palabong king kayarian mo, ating sigasig mipasyag kaniti, ika ing mabiyaming Diyos, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, ban ing kakatamong daon, matanggap ya, arapanan ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aming Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kekatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginong Diyos, dating tinape at alak, papasyag daing kaburian ming tuki king anak mo, king dalan ning alang kay mo tanalugod. Ipanalangin mi, ipagkalugme kaya kami ng espiritu ning kaya kang anak, ban kalupan na at imawa mi, ing kaya kang sarili, ban maging lubos, ing panalala at lingap mi, king metong at metong, at king malugod mong kaburian. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliyak kaya kayo, At keka antimuri, iyat na yularing puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O pa Diyos king alananga at lubus mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo, akya kaming ginu. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos mo kami king alang kapupusan a kamatayan, at inawos mo kami king ligaya, aginawa kaya kami metong alahing pinili, suging saserdosyo, banal a balayan, balen ay iniwi. Numan ka rin papasyag, milaring mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami iba't king karalumduman, ban miraz king sarili mong makapagmulalang sala. Kambering sa blangkoro, ring angeles ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, makyabya kami nga langtok ng babya kapuryan kekat ngaming kakanta. Tunay kapin banaloyeg pa, ikaing pani bataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampo mi, pabanalan mula sana, dening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape, at pepasalamat ya keka, piraso ne at binyene, karing kayang disipulong nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kananye. Iting kanakong tatawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't naningapunan, king waning kalis at pasibayo yang pepasalamat keka. Binyana ing kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at minungko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya,
ing daya na ning bayo at alang anggang tipan. Ibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kaya tami patawaran la ding kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryoning kasalpantayanan. Nya nga ni gaganakan mi oyeg pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebyening anak mo. Darawan mi yakeka iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kami. Matangpang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalaya Espiritu. Ganakan me oyeg pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban, miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa, Francisco, ning kaya kaming Obispo'y Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang pangasobling miye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring miyango biyeng panalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, akeyang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kaya kabanan ning panawon. Puriyan, daka at paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya igpang mayupayang tutu, kagum ning banalaya Espiritu. Pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Nga ni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Pamiyachuban noa may samban yang lagyo umu datang kekam ning kayarian mo ketiking yatu at king banwa may pamintuan yang loob mo
ke kami kingaldungen at ipatawad mo ke kami ring salami ke eka nanting pamamata uwat mi kari mikasal ke kami emuke ipa isawal king tuksu nunay kabus king maro. Ikabos mo kami, o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mula sana babalik din kaya kaming kasalanan, no na ing lawan mo ing kasalpantayana na ing kaya kang iglesia. Mamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginu, manatili sana kapilan man, kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tamo ngeni, ing mika kame tong tamo, king kapayapan. Niyo ing kordero na ning Diyos, niyo ing milalakohing kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos, kingapuna na ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapot igkas nga mano mo, kumayap na.
Palakad po. Lukluk ko pa po. Ayan, i-close up da ko pa po. Dito pong kakatang listahan, media. Oren po rin kakatang second collection. Last Sunday, ikayo po yung Peka Marakaldiling Binye, first prize kayo. Ikayo po yung number 1, 5,426. Total da po, 20,466. Itang resibo tamo. O sige, palakpakan niya po yung sarili yun. Dapat kanya niya ko paisambot kan tutuking keng July. Po, ay po yung resibo, katunayan, bibiyaya po king kaya katamong Archdiocese. At yung tampong kabaryo, kakasal i Marian, tayag anak na rin Nicolas, tayag at Estelita Guzman, ning St. Joseph Street, Phase 2. Kakasal niya po kayong July 23, katiking kakatang parokya. Panyaw siya, bangkanta po abaluyo, makyasawa ya, at bangkanta sabihan nyo nung malayayang makapakyasawa. Pero, eko kumbirado king kasal na. Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang pagkaluba na kaming dake king biyemo. At sopa na kesanang miyatad king lugod mo, karing sablang sulok ning yato. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliyak kaya kayo. At keka antimon. At bendisyon na kayo ning Diyos, amayo payang tutu. Ing igpa at inganak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong bisa mi dawon ne, umena ko king kapayapa ng Kristo. Salamat, Salamat King king Diyos. Diyos.